murumva ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere mu Rwanda. Mu turere twa Gasabo na Nyarugenge i Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya ihohoterwa barimo inzego z'umutekano nabo akenshi baba batabifiteho ubumenyi buhagije. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Mu kwezi gushize nibwo hano kwijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru yavugaga ku mibereho y'abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu murenge wa Kigali Nyarugenge. Urubyiruko rutuye muri uyu mudugudu ndetse n'ababyeyi babo batakaga ko babuze imishinga yateza imbere abakiri bato. Umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo wumvise ugutakamba kw'abatuye Karama. Kuri uyu wa gatanu ku bufatanye n'ubutegetsi bwite bwa leta babagejejeho gahunda zo kwihangira imirimo inyuze mu budozi, ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse no mu ikoranabuhanga. Ni inkuru nziza ku rubyiruko rutuye Karama. Hidaya niyo nkuru na Eric niyo nkuru bari mu bahisemo ubudozi, uko niko babwijwe rya Amerika. Ngira ngo nawe urabibona ko turi benshi cyane hano. Rero ni ibintu bishimishije cyane kuba gutaka kwacu babyumvishije. Bitweretse ko igihugu kidutekerezaho nk'urubyiruko cyane. Natwe rero bigomba kudutera imbaraga zo kubikorana ubushake n'umuhate n'urukundo tubikunze kuko niryo terambere ryacu. Dushimiye Perezida wa Repubulika ko adutekerezaho kuko aba azi ko ari twe imbaraga z'igihugu zikomeza umusingi w'iterambere rirambye. Twifuza ko rero yabigeza n'ahandi, ntaba ari twe gusa turi ahangaha, yakomeza kubyagura bikagera n'ahandi hose. Uyu musore wo mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko we ari mu bahisemo imirimo yifashisha ikoranabuhanga. Yabwijwe rya Amerika kuri ejo hazaza he. Inzozi zanjye ni izo kuzakora application nanjye mu Rwanda akava umunyarwanda avuze ati yakoze application igiye hanze mu bindi bihugu byo hanze, bitari byo gukora application ziturutse mu bindi bihugu byo hanze tukazikoresha mu Rwanda. Ubungubu no gutandukana n'ubwigunge, ubu natwe tugiye kwiga imyuga ishobora kuzadufasha hazaza igafasha n'abandi bagenzi bacu. Kuri Eric niyo nkuru na bagenzi be bagashima ko ubuvugizi itangazamakuru ryabakoreye mu bihe bitandukanye bwabagiriye akamaro. Ijwi rya Amerika navuga ko ari umubyeyi utuberaho tutabashije natwe kwivugira, tukayishima ko yatubereye imboni yacu ikwiye ko yatugeraho tutabasha kwirebera, kadukorera ubuvugizi. Ubungubu tukaba turi mu bisubizo by'ibyo twabashije kuyituma tukaba twarabigezemo. Twayishima kandi turayibwira ngo ikomereza ikore courage yo gukomeza kuvugiraho abakwibuvugize ko yakomeza nabo kugenda ibafasha muri ubu buryo. Bwana Abel Mbyariyehe umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama nawe ari mu bari babwijwe rya Amerika ko urubyiruko rwabo rwari mu bwigunge kubera kubura icyo bakora. Kuri mikoro za radiyo ijwi rya Amerika akavuga ko kuri ubu hari byinshi bigiye gukemuka ku rubyiruko rwabo. Nyuma yaho twavuganiye koko ubuvugizi bwarakozwe, umushinga kaba watangijwe, ibyiyumviro n'ibyishimo byinshi navuga bigiye gufasha urubyiruko rwacu kururinda ubuzererezi, kururinda zanda zidateganijwe, kururinda ibiyobyabwenge, kuko babonye ibyo kubafasha bagiye guhugiramo bategura ejo habo hazaza. Bwana Christophe Ntirushwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali asaba ko urubyiruko rwabonye ubufasha butazabapfira ubusa. N'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya avuga ngo amahirwe urahaguruka ukayasanga ntago ari yagusanga. Rero ni amahirwe noneho yanabizaniye. Icyo tubasaba rero ni ugukora bashishikaye, ntibatakaza umwanya. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira imyumvire yo kumva ko amahirwe ubonye ugomba kuyabyaza umusaruro akazakugeza ku yandi mahirwe, ukazaba umuntu w'ingirakamaro kuri wowe ubwawe, ku muryango wawe no ku gihugu. Icyo tubifuza. Naho Bwana Rwabwera James Kellon umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Fesi ufasha urubyiruko mu kongera ubumenyi no kwihangira imirimo yatubwiye ko bazakurikirana iyi mishinga umunsi ku wundi kugira ngo itazapfira ubusa abo bayigeneye. Avuga ko batangiye kubonera urubyiruko abafatanyabikorwa mu byo bazakora. Turimo turavugana na private sector kugira ngo ibigo by'amashuri ndetse n'ibindi bigo bya leta bishobora kuba bikeneye ama uniform babahereza amasoko, bazakora umwuga wo guhinga ibihumyo ndetse no guhinga imboga. Turimo turavugana n'amahoteli, hari namaze kubyemera ku buryo bashobora
bashobora kubafasha kubaha amasoko y'ibyo bagiye gusarura. Abandi nabo barimo kwiga ikoranabuhanga ndetse no kwamaza ibikorwa. Amasoko mbere na mbere bafite niba abandi bagenzi babo ibyo bagiye gukora, ariko dufitanye imikoranire na Kelab na Chamber of ICT muri private sector ko bashobora gutangira no kwiga gucuruza, bagashakisha abacuruzi batandukanye bakamariza ibintu byabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kwikubitira urubyiruko ruratangira guhabwa amahugurwa mu budozi bw'imyenda, ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibihumyo no mu bikorwa by'ikoranabuhanga rishingiye kuri mudasobwa. Ku mwuzo wa mbere haraba hafashwa abagera mu 100, ariko umushinga wose hamwe urareba abagera kuri 350. Gahunda izafata amezi 3 hakabona gukurikiraho ibindi byiciro. Umudugudu w'icyitegererezo wa Karama mu mujyi wa Kigali ugiye kumara imyaka 3 hageze, utuwe n'imiryango isaga 240 mu baturage barenga 1200, abagera kuri 500 bose ni urubyiruko. Byumvikana ko hakiri byinshi byo gukora mu mugambi wo kurubungabunga. Bagira usajwi ry'Amerika i Kigali. Abasirikare bamugariye ku rugamba mu Burundi basaba ministeri bashinzwe gushyira mu bikorwa itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mpera z'umwaka ushize wa 2021. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, barayigezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Abo basirikare bahurikiye mu ishirahamwe ryo kwiteza imbere ADMH mu gifaransa. Bamwe muri bo babwiye ijwi ry'Amerika ko bashima ko leta ibafasha mu bijanye no kubavura ibikomere n'ubumuga bakuye ku rugamba, gusa kubona imiti birabagora. Iyo miti iyo twivuje hari igihe idushikira ku baba bari mu bitaro, ariko kuba bavuye hagati mu gihugu bikatugora kuko tuva mu ntara zitandukanye. Icokogwa hariho ahari amasite y'abamugariye ku rugamba mu ntara zitandukanye, twosaba yuko mu gihe hari gahunda ya programa yo kuja kuvurirayo tukagenda abegere kuri amasite tukaja kwivuza, ya matike twomanuka ko ngahi Bujumbura bigatuma bitworohera. Umukuru w'igihugu yarishuye ku myitwarariko itari mike yabo basinzikariye mu ngwano zabaye mu myaka iheze. Yateye igikumu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze w'2021 ku itegeko riha uburusho abo basirikare bamugariye ku rugamba. Kasiye Bizabigomba arongoye ishirahamwe rijejwe guteza imbere abo basirikare bagendana ubumuga yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika ibiri muri iryo tegeko. Tukabona ko leta y'u Burundi izofungurira abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba. Twaranezerewe cyane kuko no kudusahiriza muri bwa buzima bwa misi yose. Muri iki gihe ntabwo twashobora kubona gufungurirwa mu buryo busanzwe, ku buzima bwa misi yose dufunguriwe navyo bizari vyiza. Iryo tegeko twararibonye turarikenguruka. Abo bamugariye ku rugamba bashima ubufasha bwa leta bwo kubavuza. Babona ko iruhande y'ico gikorwa hari ikindi cihuta muri kino gihe bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo. Umwe muri bo abona ko ikindi cihutirwa ari ukubaronsa ibifungurwa. Ni kuri mikro y'umukunzi w'ijwi ry'Amerika. Abamugariye ku rugamba baravuze ko abari bo bose bazofungurirwa bongere bavugwe ku buntu gushika ubuzima bwabo bwose imbere n'imiryango yabo. Hanyuma abandi nabo bivanye n'ibitigiri canke n'imigwi barimwo ko baravuze abamugaye bisanzwe, abamugaye bari hagati na hagati abo bita handicapé modéré, n'abamugaye cane bise handicapé sévère. Rero abo bose muri iyo migwi baravuze ingene bazobashigikira. Rero aba handicapé sévère bose bavuze ko babaha uburaro, bakabafungurira, bakavuzwa ubuzima bwabo bwose n'imiryango yabo. Kandi baranavuga kugira n'abasirikare bari ku kazi bimeze, ugize impanuka gapfa canke akaburu wiwe igihugu gica gifasha mu byo kumushingurana iteka. Ishirahamwe ryo guteza imbere abasirikare bagendana ubumuga risaba ubuyobozi bubajejwe mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri Munyonyo mu mwaka uheze w'2021. Kasiye Bizabigomba arongoye iryo shirahamwe. Ngiriye ko nterera n'akamo abasanzwe badukurikirana mu by'amagara yacu barabe badodore hejuru aho nyene muraba by'amategeko ko twarabonye ko itegeko ryarungikiye umushikiranganje kugira ngo ahinyanyure tumwe uravye ingingo ya 13 yaryo iravuga ko ingingo ya 10, 11 na 12 zizotomorwa n'umushikiranganje. Iyo bikora rero vyihuse kugira ngo aba bantu bamerewe nabuku nabo batora koyoko bagire amahoro bumve yuko ari igihindutse.
ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ari abasirikare b'igihugu n'abahoze ari abagwanyi b'imigwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba kugira atange umuco kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abahoze ari abasirikare ba leta n'abari mu migwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba baharugwa mu 600 mu mwaka wa 2006 nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakesha ishirahamwe ADMH ry'abasirikare bagendana ubumuga abivuga. Abagendana n'ubumuga bukaze babana n'imiryango yabo mu mazu leta yabubakiye mu bibanza 12 biri mu ntara 11 kuri 19 zigize igihugu c'u Burundi. Nshuti banywanyi mukomeje kumva radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Kuri mikoro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu tugiye kuganira ku bikorwa bikorerwa abaturage rimwe na rimwe batabimenyeshejwe cyangwa se batabigizemo uruhare. Bamwe basanga atari iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Reka turebere hamwe icyo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizweho rivuga ku burenganzira bwo guhabwa amakuru mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera. Itegeko nimero 04/2013 ryo kuwa 8 Gashyantare 2013 ryerekeye kubona amakuru. Ubona amakuru afitiwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Ingingo ya 14 n'iya 15 zo zigaragaza uburyo umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abone amakuru mu kigo cyigenga. Itegeko ryemerera buri wese guhabwa amakuru mu Rwanda riri mu igazeti ya leta yo mu 2013 nimero ya 10 rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru aturuka muri leta cyangwa mu kigo cyigenga. Ingingo ya 19 y'itegeko rusange ry'uburenganzira bwa muntu yo mu 1948 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo. Ubu uburenganzira bukubiyemo ubwisanzure bwo gufata ibitekerezo nta nkomyi no gushaka, kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo ari byo byose kandi nta mupaka. Ese kutaganiriza abaturage gahunda zibashyirirwaho byaba hari ingaruka bigira ku muturage? Tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 n'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane ariwo Transparency International Rwanda, bigaragaza ko ku bushakashatsi buheruka gukorwa ku mishinga ikorerwa abaturage bafitiye inyungu bwagaragaje ko 55% by'abagenerwabikorwa batamenya iby'iyo mishinga. Bagaragaje kandi ko uku kutamenya ibirimo gukorerwa umuturage nta n'uruhare aba yabigizemo. Nibyo bituma haza ibyuho mu mikoreshereze y'amafaranga ya leta iba yashyize muri iyo mishinga. Aho niho barusahurira mu nduru bikinga kuko umuturage nta bumenyi aba afite bwo kubikurikirana. Mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko hari ibikorwa leta ikora batabigizemo uruhare mu igenamigambi, Murindwa Prosper, umuyobozi w'ishami rishinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, avuga ko hari ubundi busesenguzi bukorwa n'izindi nzego zigafata icyemezo cyo gukora ibyo bikorwa. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Tujya tubona hari ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa ariko wabaza abaturage ugasanga nta makuru babifiteho. Mwamaze kudusobanurira yuko bikorwa hafi ya byose bikorwa abaturage babigizemo uruhare. Ese nk'ibikorwa nk'ibyo ngibyo twavuga yuko biza byitura ku baturage batabigizemo uruhare biba byagenze bite? Ibikorwa byinshi hafi ya byose bikorerwa mu gihugu abaturage baba barigeze kubitanga nk'icyifuzo. Iyo bitabonewe ingengo y'imari mu mwaka umwe byimurirwa mu wundi. Ariko sinirengagije ko hari ibikorwa bishobora kuba bitavuye mu baturage ngo habe hari umuturage wabyivugiye ubwe mu magambo ye, ahubwo biba byaraturutse mu bundi busesenguzi bukorwa n'abandi bantu bahagarariye umuturage. Tuvuge abenjeniyeri, abatekinisiye, abanyapolitiki, abantu bafite amakuru menshi bashobora kumenya ko hakenewe umuyoboro wa interinete. Ibyo rero bishobora kudatangwa n'umuturage mu buryo bw'ako kanya, ariko ahubwo umuturage yaragiye agaragaza ikibazo cy'imitangire mibi cyangwa itinda ya serivisi runaka. Noneho ubuyobozi bugatekereza bukabona ko interinete no gushyiraho systeme kuko wajya ku irembo ntabwo ari umuturage waritekereje bwa mbere, ariko yari yaragaragaje ikibazo cyo gutinda kwa serivisi. Noneho abandi bantu bahembwa na leta bakorera wa muturage baricara batereka dushaka igisubizo cyatuma serivisi zijya zihuta, n'umuturage ubwe akajya yiha serivisi atagombye kujya ku biro by'ubuyobozi. Aho rero urumva ni igikorwa gishobora kujya ahantu umuturage akavuga ati iki sinkizi, ariko mu by'ukuri kiba cyaje mu nyungu ze. Ariko ubundi ibikorwa bisanzwe, kuvuga ngo ivuriro, kuvuga ngo umuyoboro w'amazi, ibyo ni ibikorwa by'abaturage baba baragaragaje mu bihe runaka
biba bije gusubizwa. Ntabwo ariko nanone wavuga ngo umuturage ngo niwe wagiye agasaba ikibuga cy'indege cya Bugesera, ariko nanone ikibuga cy'indege cya Bugesera kirubakwa kugira ngo kizafashe urujya n'uruza rw'abantu, abantu basura igihugu, baze muri ya mahoteli agura bya bijumba by'awa muturage, agura amagi, n'ubundi ni igikorwa cy'umuturage. Birumvikana ko hari ibikorwa bikorwa bitaturutse mu mudugudu cyangwa bitaturutse mu bitekerezo by'abaturage. Muri icyo gihe nk'inshingano zanyu nk'ubuyobozi ni zihe? Icyo dukora dushinzwe nk'ubuyobozi ni uguha umuturage amakuru ku buryo n'icyo atasobanukiwe agisobanukirwa, ariko tugakomeza guha umuturage ijambo igihe cyose tugiye gutangira ingengo y'imari. Nk'uko ubivuga uti biramutse bibayeho byagenda gute, akenshi byaba ari ikibazo cy'uko batongeye kwibutsa umuturage ngo dore cya gikorwa wari warasabye cyagiye kikaburwa ingengo y'imari iki kiraje, dore cya gikorwa wari warasabye mu bundi buryo ahubwo twasanze iki ngiki ari cyo cyiza kuko kirakemura byinshi birenze na cya kindi wari ugiye gusaba. Ibi rero ni ngombwa ko ni urugendo, ariko abaturage b'u Rwanda barasobanutse cyane, niyo tuganira nabo tuba tubyumva ahubwo ko bari kwihuta cyane gusiga n'abayobozi ku buryo bageze mu rwego rw'umurongo ubuyobozi koko. Arakoze cyane mugenzi wacu Pacifique Nkurunziza ku kiganiro kizagiranye na Prosper Murindwa ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nyuma y'uko hari bamwe mu baturage binubira gutunguzwa cyangwa se kutaganirizwa kuri gahunda kimwe n'ibikorwa bibakorerwa, Ndayambaje Maurice ni umukozi w'umuryango utari uwa leta ufite mu nshingano imiyoborere myiza ndetse n'uburenganzira bwa muntu Tubiba Amahoro. Avuga ko kutaganiriza umuturage mu bimukorerwa ari amakosa akomeye rimwe na rimwe akorwa mu miyoborere. Mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore murumva uruhare rwabo mu gukumira no guhangana n'iki kibazo. Dukoresha igikoresho bita ikarita nsuzumamikorere. Ni uburyo abaturage bareba ibibazo bibabangamiye ariko muri gahunda za leta ibikorerwa umuturage cyangwa se season participation. Mu karere ka Ruhango buni mu murenge wa Byimana ahantu Kirengere bubatse isoko abaryubaka mu butaka nyine bavuga bati ntanga hegereye kaburimbo, ariko umuturage ntabwo ari bashaka, bakareba niba bajya kuri kaburimbo basanga ari kure. N'ubu tuvugana baracyaremera Ikirengere ariko aho hafi y'umurenge wa Byimana kandi badendeje hasi. Iryo soko ry'ubu ubu nta kintu kirimo, byemeze ibyatsi buriya ushobora no gucisha umuhanda ahantu ugasanga ntibahaca. N'uwo muturage utamuganirije usanga atabyitabira. Uzabona n'ahantu ushobora kubaka umudugudu ukabura umuntu watura, uri muhereye ubuntu ariko ntabwo agiyemo. Bisaba ko baganiriza. Mubona n'ingaruka ki igihe ubuyobozi butegeye abaturage ngo bamenyeshe ibikorwa biteganyijwe? Ni ingaruka ikomeye kuko buriya hari ikintu umuturage avuga abaza akabona nta muntu uje kumubwira ko byagenze, usanga nawe avuga ati ese ba bantu nawe mu biro gusa. Icyo gihe umuturage arigumura avuga ati n'ubundi niwe na mituweli de sante sinzayitanga, ntacyo imariye, cyangwa se akabona ntarwaye avuga ati ntakimariye, ariko mwumvishe ko natanivuza azavuza undi abyumva neza, n'umuganga ntawe ugiyemo kandi uzi ko mufitiye akamaro, ugasanga rwose iyo bataganirijwe ntabwo babyumva neza. Ku bwanyu rero nka sosiyete sivile cyangwa se ONG, icyo gihe nuhe musanzu mutanga? Hari ubujyanama mugira leta, hari amaraporo mukora mukayagaragaza, bikorwa gute? Byose turabikora. Ngira ngo ikintu cya mbere tunaheraho aricyo bita outreach, tukafata za mikoro tukazereza mu muhanda tubabwira dushyizemo gahunda ya leta ikenewe muri ubwo buryo. Hari inama twita DDF, District Dialogue Forum. Iyo nama ni ku rwego rw'akarere iyoborwa na meya cyangwa se perezida wa njyanama y'akarere, abagitifu b'imirenge bose. Iyo gihe rero Tubiba Amahoro icyo ikora ni ugufinansa iyo nama, noneho bakerekana ibitekerezo by'ingenzi byavuye kuri buri murenge, kuri buri kagari ndetse no kuri buri mudugudu kubibangamiye abaturage. Naho ngaho tureba noneho tugakora na feedback, tugakurikirana ese meya cya kibazo watubwiye kigeze hehe. Noneho na raporo turazikora, nk'uko nabwiye ko dufite za ONG ziri au niveau national. Iyo dukoze raporo ziragenda abo baterankunga rero nabo tubashyikiriza raporo nabo bakayishyikiriza RGB. Mujye mwumva ku munsi wa card report, buriya kenshi usanga harimo amadone tuba twabahaye, kandi ugasanga bigira akamaro ku muturage utuye no mu cyaro hirya akavuga ati nanjye baramvuze. Mbere bo twajya tugira icyo bitaga interface meeting, yari inama ihuza abaturage n'abayobozi, tugatumiza meya ku rwego rw'akarere ntibegera abaturage babe mu biro ahubwo bagisha inama, kuko buriya umuturage itamugisha inama aravuga ati n'ubundi ni ibyabo.
turamushimiye mugenzi wacu Ishimwe Honore ku kiganiro kizagiranye na Ndayamaje Maurice, umukozi w'umuryango utegamiye kuri leta, aho adusobanuriye ko bikwiriye rwose kwegera abaturage ukabaganiriza kuri gahunda zibagenewe, bituma barushaho kumva neza ndetse no kwisangamo iyo gahunda iba yabagenewe. Bakunzi bacu, nkuko twari twabibagarutseho mu kiganiro ko tuza kumva icyo mutekereza kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi igaruka ku kutaganiriza abaturage ku bikorwa bibakorerwa. Reka uyu mwanya tubonereho twakire mugenzi wacu Christelle Uwikeza atugezeho ibitekerezo mwatugejejeho. Christelle, amakuru y'iminsi, umeze neza? Doris, urakoze kumpa ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo y'uburenganzira bwa muntu twaganiriyeho none, aho turi kwibaza dutese mubona ari izihe mbogamizi zigaragara mu gihe hari gushyirwa mu bikorwa ibikorwa by'inyungu rusange, ndetse n'icyakorwa mu rwego rwo gusobanurira abaturage ibijyanye n'ibyo bikorwa. Twihuse, Ndacyayisenga John uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati ntabwo abaturage twanze ko ibikorwa rusange bitugeraho, ariko usanga tutabimenyeshwa ntitunahabwe n'umwanya ngo dutange ibitekerezo ku bidukorerwa. Naho Nyirabagenzi Falazi uherereye mu karere ka Nyamagabe yagize ati imbogamizi zikunze kugaragara mu gihe hari gahunda yo kwimura abaturage, usanga babwirwa kuba bajya gutura mu midugudu kandi wenda bo bifuza kuba bajya mu nkengero bakiyubakira bakaba bakora n'imishinga y'ubuhinzi. Naho Nsengimana Lambert uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi yagize ati kwiye kujya habaho gusobanura neza ibijyanye n'ibyo bikorwa rusange. Mbere yo gusubiza mikro mugenzi wanjye Doris, reka mbanze nakire Hitimana David, akaba nawe ari umunyamakuru wacu, akaba agiye kudusangiza ibitekerezo bye kuri iyi ngingo. David, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Christelle. Kuri iyi ngingo, ese wowe ubona ari ubuhe buryo bwakoreshwa mu gusobanurira neza abaturage ibijyanye n'inyungu rusange mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu? Nibyo Christelle, bimwe muri ibyo bintu mbona byaba igisubizo ndetse cyiza kandi kinarambye. Icyambere hari ukuba abagenagaciro bagomba kwegera abo bagiye kubarira cyangwa se kwimura, bakabasobanurira ibyo bagenderaho bimura abaturage ku bwa bya bikorwa nyine bagiye gukorerwa. Icya kabiri, kuba ba nyiri kwimurwa badasobanukiwe inyungu rusange nk'uko twakomeze kubyumva muri bariya batangaga ibitekerezo babivuga. Numva ko abayobozi ku rwego rw'uturere, imirenge, utugari bamanuka bakajya mu midugudu mu nteko rusange bagasobanurira neza abaturage ibigendanye n'ibikorwa rusange. Icya gatatu ni ukuvuga ngo hari gukora urugendo shuri, kuvuga abayobozi bagafata babandi bagiye kwimura aho hantu bagiye gukorera icyo gikorwa bakabakoresha urugendo shuri, bakajya kureba, kuganira, hakabaho umwanya w'ibiganiro hagati y'abimuwe n'abagiye kwimurwa muri icyo gihe. David, urakoze cyane kubw'ibitekerezo. Reka dukomeze ikiganiro twumva ikinamico Ngira Nkugire, ikinamico igaruka ku mibanire y'abantu batuye mu duce dutandukanye. Iyumvira igice cya kabiri cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Rebecca yanze gusaba imbabazi Valentine kubw'ikayi ye yari yaciye, ariko mwarimu Mupenzi yiyemeje kuzamuganiriza agacoca icyo kibazo. Byaba byaramuhiriye sera, nimukurikire umukino. Mwaramutse. Yem. Gilbert. Utanyubasha. Ubuse nakuye umukunzi wanjye nkabijyana hehe handi. Arisa nkunda ntiyanyiba nivugira. Ndetse ko nta nundi wabinkora da Badimas. Ubonye ko nari ngucakiye se? Uyu munsi za ntago mwiga. Umva sha, iyi myenda y'ishuri nambaye se kabari iki. Hari munyuze ngo ndebe niba ukindakariye nanagusaba imbabazi. Nzo kuno ku mugoroba ntarayenje kukunyura ngo dutane nk'ibisanzwe. Hatumutegereza bukakwiriraho. Koko rakarera umwanya munini se ko byananiye. Hanyuma se wabitewe n'iki sheri? Nyine wa mwana w'inshuti yange witwa Valentine. Rebecca mushwanyagurije ikaye bibinduru by'ahatari. Bashaka no kurwana. Rero ejo nimugoroba nyuma y'amasomo nabashije gufasha Valentine kwandukura noti zari zirimo. Utambwira ko yari yo mpamvu yonyine ari. Ntumbwire ko wansimbuje kara kavuna muheto ngo ni Valentine. Ubundi sinakubuje kongera kugendana nawe cyangwa nundi wese wo muri Cyanzige. Ibyo ntago twabyumvikanyeho koko. Warambujije. Ariko rwose kumureka sinabishobora sheri. Valentine nubwo atari impunzi nkatwe, ariko ni inshuti yanjye. Turigana, turasangira, dusubiranamo n'amasomo. Arise cicika. Nta ukeza abami babiri. Kurugutura ngo usubiremo bwa nyuma.
ugiye guhitamo Valentine uwo tudahuje amateka y'ubuhunzi cyangwa uhitamo ngewe umukunzi wawe duhuje amateka. Bitabaye ibyo ubufasha bwose bujyanye n'ishuri naguhaga ndabuhagarika. Ariko mani n'urukundo rwanjye nawe turushireho akadomo. Uranyumva? Ndakumva. Basi se ya karamu y'ibara nagusabye ejo urayimpa? Tambuka wemye ni karibu mwarimu mpe. Ujya kurandaba. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Na amahoro se kutugendera amasaha yo kwigisha yageze. Yemwe biri ngaho. Wabera Valentine agiye kugutangayo. Amahoro yacu nyene ntuyazi. Madame yari yantumye ngo ndakubwire ko ataza mwishira hamwe ngo sinzi ibyo yagiyemo. Aha. Nubundi se ko ntamushyiramo umugozi. Ndabizi nta bindi agiyemo. Afite agatsiko yaremye n'abandi bagore mu nkambi ya Mutendere n'iwanyu rwa Kayuzo duhurira mwishyira hamwe. Bakorera igihe bashakiye. Ndabizi wose nta numuza. Nanjye rega burya yenda muvuze ntirirema. Ubundi namuzanye mwishyira hamwe ryanyu ngo ndabe ko yohindura ibyiyumviro akiga kubana neza n'abandi no kwiteza imbere. Ariko misi yose yatashe azabyimbye. Kugira ngo si impamvu ituma birakaza binafatika. Nubusa. Kuba yarakuze yumva base na basekuru bavuga ko bagomba kwanga abanyacyanzige nawe akabigendera akabitoza nabo yabyaye. Yemwe sinobarenganya twamunze kuva kera burya. Dore baherutse kwigaragambya mwishyira hamwe ngo ntibashaka ko nkomeza kuba president. Ngo nta nundi bashaka kubayora uturuka muri cyanzige. Ngo maye barashaka ko mu nkambi niwe bahuje ibibazo. Ngo naho nge niye nababwiza ukuri baba bumva mbatetaho. Yewe narabyumvise n'akamara amazi. Nuko tubayeho nyene nta kundi. Nayo bundi tugomba kumenyera ko tazofata uvuze rumwe. Ahubwo igisekeje n'ukuntu muri bariya bose bashyize imbere ngo bakubwire icyo bapfa na bagenzi baho muri cyanzige. Nta wabona icyo avuga. Mbe mureka tete. Buriya je nawe nabandi bakeya duhuje ibyiyumviro. Ntabwo twoje hamwe nabandi bakeya tugafatanya guhindura ibyiyumviro by'urugwaruka rwatandukanye. Abakuze bo birabaraba bazumviraho. Prof Mbawara rwose wikomeza kumbwira ibyo gusaba imbabazi Valentine kuko ntabyo nokora. Nyamara rero Rebecca wimbire kabiri. Bega wewe niye nyungu kura mu buhemu. Nishero wafitiye ko abanyagihugu nawe ukabimpunza. Eregisha inabyo narigira none ko wabiratana ibyo byose twe nako twabihoranye. Nigeze ku munyagihugu nitwari dutunze none ntituri munzi. Nimba turi munzi kwera amateka yacu abizire. Kwimpunzi kwawe haruhara Valentine yabigizemo. Cha ntago gose. Valentine hari kibiyagukoreye kuva mwatangira kwigana kuva mu myaka 3 yose ishize. Ntacyo gose ntacyo. None nk'uwa mushirikaye umuhoriki atenu avabas. Prof. Wowe ufata gusa ko nakunda abanyacyanzige gusa. Nta kindi impossible tu. Umva rero nkubwira inama Rebecca wa mukobwa we. Uretse no kuba ndi mwarimu wawe tukaba tunahuje amateka y'ubuhunzi. Ni wacu. Wibuke ko twabana mu Burundi wacu. Cyane. Ndashaka ndakugira inama rero. Kandi uyihangana untega amatwi nubwo wigize ngo ntuvuguruze. Uranyumva neza? Ndahumva. Icyanzige twahariwe ubuhunzi. Nukuri. Icyanzige ubu dusigaye duhabwa akazi. Ndetse dusigaye dufise n'uburenganzira bwo gupigana imyanya y'akazi nk'abandi bose. Yego. Bivuze ngo icyanzige ntiduhezwa. Ndabesha garebe. Nukuri ntubesha Prof. Nuko rero gabanyurwa ngufitiye Valentine n'abanyacyanzige bose muri rusange. Witwaje ibyo waganiriye n'abavyeyi bawe. Ushaka umuzi usabe Valentine imbabazi kandi uramwishura ikayi wamucagaguriye kabone n'ubwo wamuguriye yinde na note zose akazifata. Ariko byibura